لێڤەگەرە سیاسی یاکو یەک ji xalên hevpeymana dihokê hatiye emzekirin 22 meha dihan nabîna tevdemê wan kesê ew peymana ku bûyî cihê rehetiyê li cin milletê Kurd lêgelo çi sedemên sereke hebûn ji necêbecêkirina wê hevpeymanê bercewendiyê partiyetî xwe hene û ya duwa bercewendiyê duwelî hene Hilfê Rosî û Sûrî bi derecayekê nahêlê got ev muarada Sûrî lev gihet çi muarada Erebî bê çi ya Kurdî bê ji ber dixwazê melefê Sûrî hemûyî bixê destê xwe de beriya em karin gazin ji meclîs Watanî jî bikin rast teaxîr kir lê îro ew teaxîra xwe çareser kir ew kesê ku kelem jî çêkirin textît û bi zanebûn çêkiribûn ji bo xatirê erqele çê bê tîfaqiya dihokê neçe serî îro ez tevdemê dibînim mesûl di ber vê paşxistinavê nade û neçe yani tîfaqî xwe neçe serî ew mesûlin ber pirsiyarî gelek çêbû gelekî derengî ket ji merhelekê de Meclisa Watanî Kurdî berpirsiyar bû derengiya helbijartina hevalê xwe lê piştre dema pêk hat nakokiyên dîn derketin û ew nakokî bêhtir berpirsiyariya tevdemê bû ku ew ê destê xwe dirêj kir hinekî di nav encûmenê de û dikarî nehêlê çê bibe û karê ku ala esas rêkeftin pêk were ew eksê wê nadişixulin eksê wê dikin كاركي بروفاجي دكنج بو خاطري افري كفتنا هنا بيكنا وي دكتور عبد الباقي نونري كوميتا بيوندين دبلوماسيه تفدمي ديار كرجا اركيرا كونكوكيان نابينا بارتيان اركسيدا او دبي سدما نجيب جيكرنا لبغرا سياسي انا كسي براسيجي اوجي بوجه مخابنيه جو زيدي هيفوني وكده هيفا ام ليفيا وانا كمان حتى جو كسي خو هالبجارتن اوش سببه گو ناکوکی نبرا پارتیا انا کسیدا نکاریبون گوزوزو و لیوگری خوی کردی یا سیاسی آوا بکن پشتی گو هات آوا کرنجی دیسا جی ناکوکی مستر چی ببو دوردا سه پارتیان کردی انا کسی درخستن گو صدم چیه جبر گو و کسی هانا که چوه دنگی خودانا کسین الیکار تفدمه جالی کی دیوا ان کسی دبیجه ام آمدنا جوینا لوگرا سیاسی و جمش ده لیتفدمه به پشتگیری اخواج هر سه پارتیان که هاتنا دور کرن ج انجمنه دبی صدم و استانگک مزن کرنجی سر اساس ام وقت اتفاقات هو که 15 و پسگریک هر سه کسی دیتری گوشدار وی انجمن دوی تاریخ دوی روشنی دورنا درس کرن مال اسفیت جواب ندانما هفپیمانا دهوکی یعقوبوی جرحتی لجملت کرد لروجاوای کردستان روج بروج او هیوی آلوز دبند چاوی خلکی دا لپرجی اوا گلون جیب جکرنا هفپیمانا دهوکی لسر عرده گریدا یابن کوکیان سیاسی لهندرو یان دزدریجی نجدر وتک وهنا برزان حسین گرکی لگی آرک